nalango sa mea lavoto, auturani tailebu, ngoma, awai tuitu ngai malake raki. Ando tali tawali ndo warro na radio Fijiwan ndo bibi. Ya wasare matibuya mai saru lotoka ando tali takana warro na radio Fijiwan. Bula nalango peni watu tigo batulo lomba ando tali takana warro na radio Fijiwan ndo bibi. Na radio Fijiwan ndo bibi tinabonga ni BNN. Ni sambulu binaka. Se koyongo na Vakaleleka ni nonde tukutuku ena mbongende indai. Kawe Vakalebu na nonde ililu ni mate ni tu vorenge mani marama ena kena berember ni bibo turede ketaki e vakaduriti kena tauni mai nambo walu kena tikino mbua. E vakasalataki o mani marama ena panua sayata toka kina na bibo turede ketaki mai beir na vakalislis ni mate ni tu mai mbua. Avakaduri na pasomunduru ena kena vakaturede ketaki o nambo walu me tauni ena ronondolu tinikaba. Ia e sianga ni lebu sara na takadaka e vakaduri. Tiko na isau ni bibo turede te hongo e na $2.2 milioni ka namaki me na vakatabari e na ronondolu tinika diwa. Rauta ni rua sangabulu kapana undolu na leo ni vanua e tiko beira na ipakatangi ni tolu ni mati ni ate buso ia e sianga tunikila. E vanditaka o Dr. Amrish Krishnan e ndua na kenan tau e na mate hongo ni 5 na rau e sa tekibu tawira na ipakatangi ni 5. Ia tini na pasyente ni wili ongori e lako duruma na dialysis treatment. O ni sa vakasalataki na tobi mati ni suka me na daun dekebitiko na nomuni yate buso e na beinga una eso. Kapaka kina be kenda na kenabo ke rawa ninda ilobi pakandua e na bembaki sen dikebi pakapunuai. Rauta nindua na rau na liunu vanua ongo e lako duruma na benga rabi ni dialysis treatment ke koe e ngoni ndundua e ambaki tini karua ka dhaurabou. Ndona tikine so tabo tiko kina Vakalebu na lenga ni na tambana ni obisa o ya na lili ni labo e na kena ngarabi e so na bibo katurete ketaki e na ronondolu tinika ba ke na ronondolu tinika 5. E wandita ni kua o Amites Prasad na procurement manager ni tambani ni obisa e na komiti ni palimendi ni bunga na takadaka ni bibo katurete ketaki ni tambani ni ongo e na ngauno ya e ngai ngarabi talitiko e na mbaki boi labo kataraba. Ndona tikina e tarongi mai be asiran ronro endua na leo ni committee ni public accounts se na kena bakabina ataki na station ni obisa mai kandabu e na ngarabi se sianga. Ndua talang tikina e bandita ko Prasad o ya nindua talang na Vakalebu e sotabi sai ko na kena rawati na ngele me tarakina na station ni obisa. Kina ngito tu bagarau o pedeliato na flanka ni nonda matatimi ni Vodafone Flying Fijians me na sotaba na matatimi ni Scotland e na wala tiki vanua e na bagarau yongo. Aba itomani o yato e na kemba ni nonda matatimi e na madhao sauti ia asyang ningito e na sota ke na timi ni Itali e na mua ni madhao sauti. Baka nunui o yato me na ndingitaki e na kena sotabi na timi ni Scotland e na baruai. Rona bengen rabu na nonda toni wala ke na matatimi ni Scotland e na bei mama ni rua e na kabi ni bagarau yongo e na rarana e that stadium e suba ka rau ni rongodar ke na kamburaki e na station ni radio Fijiwan. Maitha bekiri na Vakaleleka ni nonde tukutuku na kena ikuri e rau ni nasema na station ni radio Fijiwan ke inambula FM ni bweding binaka. Koromurlebu do aleke na station na Bula FM do aleke alanga na yawa na isala bilaw Bula FM number 2 na serre dadang ko pinesiwa po ang ano ni Bukatelebu do tal takawali na warong ng Bula FM go singa toka Bula FM number 2 na serre Bula FM number 2 na serre